Muraho neza abakunzi b'Icyazo TV aho muri hose ku isi, noneho dufite inkuru idasanzwe y'igitangaza idashobora gusiga umuntu n'umwe mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ese nawe wigeze wibaza igihe YouTube izageza monetization mu gihugu cyacu cy'u Rwanda? Ibyo mwari muzi yuko bidashoboka, noneho ubu ngubu bishobora kuba. Nibyo koko birasa nkaho umwaka wa 2025 ugiye kuba wo guhindura amateka ku bari muri urugendo rw'ubucuruzi bukorerwa kuri YouTube. Ubwo ndavuga abantu bafunguye amacano ariko aboneka hano mu Rwanda. Aka niko kanya ko kugira ngo nawe winjize akayabo k'amadolari. Icyo ngiye kubabwira kirakureba wowe ndetse nawe ndetse n'umuryango wawe, kuko YouTube noneho ishobora gutuma inzozi za benshi muri twe zibasha kugera ku mpamo. None witeguye kumva inkuru itagira ukwisa ya monetization ya YouTube hano mu Rwanda? Bahaye ikaze. Icyazo TV. Get the information you deserve to know. Here with me, Calixte Arandochi. Ikibazo cy'ibanze ushobora kwibaza ni ukwibaza ati kuki YouTube yatekereje kuzana monetization mu gihugu cyacu cy'u Rwanda muri iki gihe? Reka mbabwire impamvu zabyo zibyinshi inyuma kandi zikomeye. Icyambere ni iterambere ry'ikoranabuhanga, aho u Rwanda ari kimwe mu bihugu byateye imbere mu gukwirakwiza murandasi. Ubwo ndavuga internet, n'umuvuduko wa internet ya 4G uri heshi kandi ku biciro byayo bigenda bigabanuka uko bukeye uko bwije. Iyo niyo mpamvu rero YouTube yashingiraho byatumye itekereza kuzana monetization mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Umubare munini w'abakoresha YouTube, Abanyarwanda baragenda biyongera ku rubuga rwa YouTube, haba mu kureba video no mu kuzishyira hanze. Ibyo bigatumye YouTube ibasha kuba yareba u Rwanda icyoroshye mu gutuma yazana monetization mu Rwanda. Ese niyo mvuga monetization ubundi wewe wumva icyo ari cyo? Monetization ni gahunda izanwa mu gihugu ku muntu uri muri icyo gihugu yafungura YouTube abantu baho. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. Abantu bagiye bakomeye bagenda baza hano mu Rwanda kubera gahunda ya Visit Rwanda. Visit Rwanda rero ikaba ari yo mbarutso ya YouTube monetization igiye kuboneka hano mu Rwanda. Ikindi kandi ni amashusho akomeye muri aka karere, aho Abanyarwanda bakora neza cyane mu gutegura ibihangano bifite ireme, ndetse binakurura abafatabuguzi baturutse impande z'isi zigiye zitandukanye bakabasha kuba baza gushora imari hano mu Rwanda. Ngira ngo ibyo murabizi cyane kundusha. Rero ushaka kuba iki nicyo gihe tegura ahazaza hawe binyuze mu gukora kuri YouTube, ukora usora video kugira ngo nawe winjize akayabo k'amafaranga. Sishaka kugusiga inyuma nawe rero utarafungura YouTube channel. Ibyo mbafitiye biri gukorwa neza kandi mu buryo buhamye. Mwitegure video yacu ikurikira izasobanura neza uko wakwitegura guha agaciro iyi monetization ya YouTube igiye kuza hano mu Rwanda. Ubutaha turareba neza intambwe ku yindi uko ushobora guhindura YouTube yawe umuyoboro wo kunguka. Ibi ntabwo ari inkuru isanzwe, ahubwo ni inkuru idasanzwe idakwiye kugucika. Ni ubutumwa buhindura ubuzima bwa benshi. Rero niba nawe uri umunyamakuru, ukaba uri umuhanzi cyangwa uri umutekereza ushaka guhindura ubuzima bwawe, nicyo gihe cyo gutekereza kubyaza umusaruro telefone yawe ukabasha kuba waha agaciro YouTube
ugafungura YouTube channel ukabasha kuba wakwinjiza akayabo k'amafaranga. Kanda subscribe rero niba ufite ikibazo cyo gufungura YouTube channel haba na setting ndi hano kugufasha, uze kunyandikira ndashaka kugufasha kugira ngo nawe ubashe kuba monetization yazakugera warabaye monetize ukabasha kuba wakwinjiza akayabo k'amafaranga. Kanda subscribe, uriking video kandi usharing inshuti zawe aya makuru kugira ngo nazo zimenye aya makuru ari kugenda avugwa, kugira ngo birusheho kugenda birushaho kuba byatuma bagira igitekerezo cyo gufungura ama YouTube channel nabo bakinjiza akayabo kimwe n'abandi. Twebwe icyo tugufasha nk'Ityazo TV ni ukukurebera tukabagezaho inkuru nk'izi ngizi zizewe 100% zifite ibisobanuro byimbitse. Monetization mu Rwanda ni icyizere cy'ubutaha. Mureke rero tube maso, dukoreshe telefone zacu, dukoreshe internet mu kunguka binyuze mu gukorera kuri YouTube. Ndabakunda cyane hano kuri Ityazo TV, reka duhure mu bindi bitaha nkwereka uburyo ki monetization igiye gukora mu buryo bwagutse hano mu Rwanda. Bye bye. Ityazo TV. Get the information you deserve to know. Here with me, Calixte Arandochi.